جواميرين تقصير نكرينا رب العالمين آري كاريا وانجي بك أو رب العالمين بالناجعين وبوافقين ودوايل وانو قهدارا بك عقيد إبراهيم سلوك هيبة صورة كانتونا جزيرة أم سلافة جبو هيبة صورة كردستان شين وسباسيوات كنجبو آريكاريا ملتي روجافا وخبات وكدواناك كو جبو ملتي روجافا كرن كو أف خبات بو سبب كو أف أمبارغو سر ملتي ما بيش كاندن Hevasora Kurdistan wurde im März 1993 gegründet. Mit seiner 22. Jährung wurde sie zur Hoffnung aller in Armut und Elend lebenden Menschen in Kurdistan. Seit der Gründung hat Hevasora Kurdistan den begrenzten Möglichkeiten zum Trotz in allen Teilen Kurdistans beispielhafte Unterstützung für bedürftige Menschen geleistet. Im Jahre 2012, also in der Zeit, als die Angriffe auf die Kurden in Rojava rasant zunahmen, bündelte Hevasor all ihre Kräfte zusammen, um auf die Bedürfnisse der leidenden Bevölkerung einzugehen. Vor allem mit dem Beginn der Angriffe auf Rojava und Sinjar im Jahre 2014 hat Hevasora Kurdistan wertvolle humanitäre Hilfe geleistet. سري سي صالة سوريا بقشتيد روشك خراب وآلوز دو دجوار درباز دبا لي روشا روجافا جدابو جبرم قلي روجافا ببشقريا قلي كردستاني لهمو جياني لأوروبا لدولتي اسكندنافي جفي شورا شيرا جفي قليرا كاريبو نو نرتيا خبكا نو نرتيا شورا شا خبكا افسري دو صالة قال لي ماي كردستاني لأوروبا لألمانيا لدولتي اسكندنافي بشجريك برمزن جمركريا جهمو آلي ده جالي تندرستي ده جالي خوارني ده جالي ما كونا ده جالي جهمو بشي جيانيد آلي كاريامتك وكيف هيفا صورة كردستاني قال لي مي كردستاني إيرو باوريك مزنداني أم سباسيا هيفا صورة كردستاني كان باسي جي ريج وحرمتي جي تقديري أفكاري دفان دو صالة أم كارم بيجن قال لك بارو كار جمركر قال لك بار سر روج عفارة اشتي سر بنابري روج عفارة اشتي سر كوشبري روج عفارة اشتي. Mit dem Beginn des Juni 2014, also mit der Eroberung von Raqqa, Jarablus, Minbic und Tel Abyad unter anderem, hatten Tausende aus den Reihen der Daesh die Stadt Kobane ihren Angriffen ausgesetzt. Die Banden der Daesh, die sich damit nicht ausreichend begnügte, fing am 3.8.2014 ein Massaker an den kurdischen Jesiden an. An diesem Tag fingen Tausende der Anhänger der Daesh an, zuerst die Gegenden und Dörfer aus der Umgebung, danach ihren Blick auf Schengal zu richten. Obwohl es bis heute keine klaren Ergebnisse gibt zu dem Ausmaß der Angriffe, haben sie in Schengal ein Bild des Grauens hinterlassen. Tausende Frauen wurden verkauft und viele hundert hingerichtet. Zudem fanden Zehntausende kurdische Jesiden, die geflüchtet sind, Zuflucht in Flüchtlingscamps in Rojava wie auch in Südkurdistan. Auf diese unmenschlichen Ereignisse hin waren gerade ein Monat vergangen, da fing die Organisation Daesh damit an, sich mit schwerster Artillerie aus Mosul an das Kanton Kobani zu richten, um auch dort zu massakrieren. Am 15. September griffen sie von 3 Seiten aus Dörfer aus der Umgebung Kobanis an. Aufgrund dieser brutalen Angriffe sahen sich über 150.000 Menschen dazu gezwungen, ihr Land unter schwersten Bedingungen zu verlassen und Zuflucht an der Grenze Nordkurdistans, also der Türkei, zu suchen. Durch den Krieg, den die Daesh mit schweren Waffen führt, sind viele Häuser zerstört worden. Um dieser Misere entgegenzuwirken, hat Hevasora Kurdistan sowohl für Schengal wie auch für Kobani sehr wertvolle Arbeit geleistet. ام زانن ایرو هیوا سورا کردستانی
بپشگیریا گەلێ مەی کوردستانی لە ئەوروپا و لە ئسکەندەنافیا دەوڵەتی ئەسکەندەنافیا لە هەموو دنیاە ئیرۆ کارێک پرمەزن بەرخوادانێک پرمەزن کرد ji pişgiriya perxwedana Kobanê re ji her alî de ji alî tenduristî de ji alî de xwarinê de ji alî çeka de her alî de giya te pişgiriya wê ser milyonê dolara euro derbas kir ev ciyê rêz û ihtiramê ev ya gavek dîrokî ye ji heyva sora Kurdistanî re û ji gelê me Kurdistanî re di dîroka şoreşa Rojava hat nivîsandin. Am 3. August wurden die Gebiete der kurdischen Jesiden in Schengal durch die Organisation Daesh übernommen. Zehntausende jesidische Zivilisten mussten flüchten. Hevasora Kurdistan hat am 11. August eine spontane Hilfsaktion für Schengal gestartet. Daraufhin kamen Hilfen im Wert von 200.000 Euro zusammen. Es kamen 250 Tonnen Zucker, Reis, Tee, Wasserkannen, Bekleidung für Männer und Frauen, so auch die Deckung der Bedürfnisse von Frauen und Kindern im Flüchtlingscamp Nevros, welches in Rojava liegt, zusammen. Für die jesidische Bevölkerung in den Schengal-Gebirgen wurden zudem 6 Lastkraftwagen mit Essen und Bekleidung gefüllt entsandt. وەکی دنجی دەدەمە بگەرێن شنگالێدا دەستپێک وەک ئاریکاریکە لەزگین 200,000 ئۆرۆ غراج مەرەشیاندن ئەف غراجی وسانە ئەم بێژن 5 تۆن شەکر 5 تۆن برنج 2 تۆن چا نیزی 10,000 متر قۆماش نیزی 20,000 چەکن ژنا وەکی دنجی ji bo qampê 50,000 ئۆرۆی دیژی ئەواژی شیان بۆ وەک ئاریکاری ژوارە ئەمە نیزی چەند ڕۆژامە خواردنا قامپێدا سبەح نیرۆ ئێوار وەکی دنجی مەجەژنە قوربانێ دە ژوارەژی vî buhayî me ژوارە قوربانî şiyandin ji milê dî ve gerek alîkarî ji bo astanekdara şiyandin yanî em bêjin alavên girêdayê astanekdara wek kursiyê ئاستەنگدار بواناکێ پێویست وەک کۆپالا وەک ئاریکاریان ئەمبێژن دەرمانژی ئەوایژی شیاندن. Für Jesiden, die nach Nordkurdistan, also in die Türkei geflüchtet sind, wurden 700 Familienzelte geschickt. Außerdem wurde lebensnotwendige Hilfe für die Campbewohner im Şırnak, Diyarbakır, Mardin und Urfa geschickt. دوشكش مرة هنارينا نفينش مرة هنارينا ملابسش مرة هناريا خوارنش مرة هناريا جواميرين تقصير نكرينا رب العالمين آري كاريا وانجي بك أو رب العالمين بالناجعين وبوافقين ودوايل وانو قهدارا بك چادر که شبر آنیه هاي باسو ونجواميرين وتقصير نكريا هاي باسور تقصير نكريا نفينا ملابس خوارني ملاسا همو تشت وبوافقيني خدا كان جوان هك بتوكل ما همون مريبو خدا هم همون مريبو رب العالمين وبسر بيخي وبستريني هاي باسور جمالة تقصير نكريا خوارن دارا ما جدي دارا ما چادر دارا ما خدا امش زحمت دراني از کوا دیرک اندام تفکر دموکراتیک آزاد آیزدیا تفدا ویدر رهبری کامپان روز دان جه خودگرن جبوی سازی کوجمر آریکاری کردن گلکی سپاسی خوش وارد ندیار کردن تایبتی هیواسورا کردستانی کیف خوشن کو افتشته نه ایرو کو بنا دسته کی مزنج بو گلی ما یزیدی تو جمرات قدمی نش بو گلی ما براستیجی محتاج ویتشته کو همو کس خودی لی برکوی لیب تایبتی اف سازی کو هاتنا جمر گلک تشت آنینا امانا سپاسی خود ندیار کن سرناوی قامپی جوانا گلک چادر 300 چادر زیادتر جمر آینه تسلیمی قامپی کرنو ایرو گلی مجدی ویا داری ترو که تر آریکاری مادی آینه همش بو ویده همش بو چای شنگاله زیاده 20 کمیون خوارن و مواد برنا چای شنگاله. Am 8. September schickte Hevasora Kurdistani 10 Lastwagen voll Hilfe an die Flüchtlinge aus Sinjar, Schengal, die im Nevros Camp leben. ناوین پلدایان اجی اندام میگیره و بریا کامپان نوروزن وقت ریبری یعنی تشتی کو پیوستی کو هیوا سوری کردستانی
يعني أني تسليم كي راجعان جبويجي أم سباستكن أبدا صالن على كاريج بو وكهيبا سورة كردستاني ددي كانتونا جزيرة وك هري تاويجي مهك وك كوباني عفريني دبا عليا ده على كاري ددي واجيا دجي لغوري بدويه كو بيست بي بقاسي قوتا خو على كاري ددي وجبو كامبان نوروزيجي وك دما او قركرنا سر شنغالي هاتم شاندن جهنگي بجي غوري قوتا خو على كاري ددي في قامبي پنابري قامپان نوروز دمجاري بيوستين زارو كادا اي جنا دا اي گشتي دا وك خوارن وك جلخو كرن وك تندرستي دبا مجاردا لغوري قوتا خو على كاري داج بوجي ام سباسكن لبني امجي نبست هيناكي از دكتور احمد شيخموس اندام هي باصوره كرد باجاري ديركيما ويكش اندامي ريفابريا قمبا نوروزم امجي وك هي باصوره كرد الفيدي ام سباسيا هي باصوره كردستان كان وجروجا دسبيك ده وحتى نها اريكاري جما قد نكرنا چدواري تندرستيه ده چدواري ابوري ده چتشتهاتي سر ملي هي باصوره كردستان جمره پیشکش کریه ام كانن بري نها بحثا و امبولانسك وجمره شاندين اف درمانه گوگلك جارا بريا باكوره دگه دستما اف حميجي دبنا تشتكي گلكي باركيش جاليه هيوا صوره كردستاني وايرو جي وقتها مجالك تشتي باش جدست هيوا صوره كردستاني ما ورقرت وك ارزاقنا وك درماننا وك امزانن اف اريكاليا هني بهتر جبو خلق ما شنغالي بو شاندك قالك مازن شاندن قالك جوي شاند جوي اريكاليه الملت ما شنغالي هندري شنغالي ده هات بلافكرن وشاندك جي هاتا قمباما نوروزي اف تشتك وماش دست واقرتين تشني قالك باش بون وقالك باركيش بون دجينا ده كامباين نوروز ده بيارا شنغالي ده كارك بر جران كارك بر مزن كر جالي تقديم اوي جالي علي كاريا جالي امبولانس هذا سيارة اسعافي ده جالي تري خوارني چكا كامباين نوروز ده شنغالي ده سر سيزده 14 مرچان دوي بويره دوي دمي ده Am 3. Oktober zum Opferfest haben Hevasora Kurdistani und Jivaka Islami A Kurdistani JIK in Deutschland in Wert von 160.000 € Fleisch an die Bewohner vom Kanton Jizir verteilt. وكيد نجبو جشنا قرباني أبو صالة هيوا صورة كردستاني جبو قرباني أريكاريا دشيني أنا قربان أبو هريدة جشنا قرباني أبو هريدة 106,000 €. جمرشي عندن أوانا مبي نيزي 1000 سري باسكري القانتونا جزيرة تفضح هاتا بالافكرن الفقيرة المحتاجة الكسي بنابر الكسي شنغالي أو ناقي هاتا بالافكرن ام وك هريما كوچراتا ام سپاسيا هيوا صورة كردستاني تكن اف آريكاريا مرا پیشکش کریج هريما كوچراتا را گوشته جبو مالباتي مي فقير ام جوارا ببن جبو عيدا قرباني سپاسيا وتكن سر هيوا صور بخدمتش مرا كريا فانش مراني و زانن خاملاتي بدي خوجينها سرسری مسرچاوی امجی اسپاسیا هیوا سورا کردستانی دکن کویرو و آریکاریانی و قربانیان آینا کامپان نوروز ام گلکی کیف خوشن خیراتی کویرن یل ملت ما دکن بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتشكر الحارة والفقراء جميعا يشكروا الهلال الأحمر على توزيعهم المعينات لهم. وازگلکی رادیما شیوا سور کردستان ألمانيا اوانجی هاری کاری کا باش اشملت مرکریا اشخلک شنگاری را اش کمپان نوروز را حتی نهانک تهلوری وارد مزن ارزاق نارتنا جواش شنگالی و جل اشکال میرا پیر جناره نارتنا ویدره و پیلاف نارتنا ویدره و خوارم نارتنا ویدره
أو تشوى شنغالي حتى نهده لوري إجبا في هيبا سورة كردستان ألمانيا قشن جيا شنغالي وإيرو جهاتنا فيدري هاري كاري كرنا إجبار عيدا قربان عيدا مزل زاني ملت ما همي يخسيرا ومهاجرة جيناي قربانا بكو جين وخيرا عيدة شي بكان جامل بيت برع بنا وأمي خيرا عيدة إشباخ ودينا وان آلي ديجي أزقلك رادي ما أشوان إيرو وقت إش ألمانيا هيفا سورة كردستان ألمانيا أم إزديج بير نكرين وخاتي كامبان نوروز ومساعدة إزديج مكري خلق شنغاري ومساعدة إزديج جوا شنغاري كري ده لوري هنا تنسري جوا شنغاري جوان إزديارا مالا 1000 جاري آبا Am 19. Oktober hat Hevasora Kurdistani 3 Krankenwagen voll mit Medikamenten und 3 Lastwagen voll Kleidung, Schuhe und Rollstühle nach Rojava geschickt und Hevasora Kurd übergeben. هیواسۆرا کوردستانی ئاریکاریەک و بمەرەکری دەستپێکی بژملێ دەرمانڤە یعنی ئەv نیزی 2 ساڵایە نیزی 200 تۆن دەرمان ژمەرە شیاندیە ئەv دەرمانە ملەت هاتە بەلافکردن کەسێ فەقیر کەسێ ئاستەنگدار کەسێ پەنابەر ینی ئەو دەرمان گۆرمە هیچ نیزی 300,000 کەس هەتانی ئانام دشتاغلن اش بلی گرک علاوه اش بو خستاج مرا شیاندن ام بیجن جمله جراحه و جمله تکنیک مستشفى اوانا بخوجی سه خسته اش مرا آماده کردن یک جه مستشفى روجا سریکانی او علاوه ناکی و تکلیف ناکی کشی سر ملی هیواسۆرا کوردستانی اواگر سرخو وەکی دنجی خستا کوبانی ئەوواژی ئەواژ مەرە ئامادە کرد وا حاضر کرد بە ئالاوێ وێ دەرمانێوێ وەکی دنجی مستەشفى ئافرین العفرینێ ئەواناژی هیواسۆرا کوردستانی ئالاوێ وێ دەرمانێوێ هەمی تشتێناکی ئەواژ مەرشیاند هەندێ 2 ساڵادا نیزی 55 ئەمبولانسا دەرباسی ڕۆژاواکردن لە قانتۆنا کوبانێ و جەزیرێ و عفرینێ وەکی دنجی نیزی نه بەرادە ئێش بۆ دەرمانە ئەوژی عەرەبەنە ئەواژی ژمەرە دەرباسکردن وەکی دنجی ترێک و ئەم ئالیکاریە پێ بەلافتکن ئەواژی ترێک ژمەرە دەرباس کرد vê dawî jî 8 ambulans jmere derbas kirin û sêtir cil jmere anîn ew jî heyvasora Kurdistanê û alîkariya saziya Civaka İslami a Kurdî ewana jmere şiyand. Am 31. Oktober hat Hevasora Kurdistani in Wert von 100.000 Euro Fertiggerichte an die noch in Kobani lebenden Zivilisten geschickt. هر چهار حالی کردستان هر چهار حالی کوبانی دچمبر چته داعش دابون لهمانی هیواسۆرا کردی ام بتن نهشتن چج به دوی جیانی چج حالی چادران دا حالی درمان دا حالی ملزمه طبی دا ام امبولانسان دا ام گلک تشت جمرشاندن ام بناو روجاوا ام گلک یونا سپاس دکن و از بیجم برا اونا پر راحت بن تشتی که اونا دشینن چه حالی چادران دا چه حالی خارن دا چه حالی درمان دا او تشتانه دیگه نجیه خواه هیبا خوی سورا قالك همو بيش كمان سباس دكن شكو مساعدة وان شمرا همو قالك كل بيجن نعم مساعدة وان شكو مش قالي غربي تجاري بكرد كي دستي خونك دستي هبدا بيش تجنو كذا جوان قالك كي مردن مساعدة كوش مرة كنيش صاروا كي مرة شيء وش شادري مرة شيء وش جني مرة شيء وش مازال مرة شيء هم قالك كي ما سباس دكم أما مين مش وانا شيء. Im Kanton Cizir wurde mit Hilfe der Hevasora Kurd in Rojava ein Lager für schnelle Hilfen für außerordentliche Situationen aufgebaut. Zunächst schickte Hevasora Kurdistani 300 Familienzelte in dieses Lager.
Die Zelte wurden von Nusaybin aus über die Grenzstraße nach Rojava geschickt und an Hevasora Kurd übergeben. ام به بونه دیساجی بیژن همو هیزن سیاسی آلیکار پیشگیری آوان جه آلیکار و پیشگیری ویش ورشید کن ام سپاسیا وید کن همو هیزن اولی به همو فکری خوا به همو بشی خوا جیرز و احترامن مسیحی بن اسلامی بن یزیدی بن ام دو جوار بیژن شورش بردوامه برخدام بردوامه ام بهوینن ام جوان دخوازن اوجی تبلي بردوامي اوان دفيش ورشيده بردوام بك بردوامي اوان دوام بك او نريني اوان نريني نتوينن كردستانينن نهرمينن ام سباسيا هيفا صورة كرديد كن الدكتور جوان مصطفى بربرسياري نخشخانه روج باجاري سريكاني روجافاي كردستان همي در جي دنياي دد همي روشن خراب دا لكو داريد ببرا ببي دما قد باشوري افريقيا دا اسيا دا جيكي ولا خراد بو باجان ويران دبو روشك تندرسي جرانشي دبو يكسر خاچا صورة نامنتوي درباسي وي هريمي دبو وامكانيات خا تبدا تخذ خدمتها وي ملتي دا لي مخابن ابزيدتري 2 سال ونص 3 ساله ملتي ما في ايش دكشيني في زور زحمتي دكشيني ما تشتك نافي خاجه صور مسر خاكا خنديتيا مدنا ملتي خد نديتيا سازين هبون سازيك وك هيفا صورة كردستاني بهمي إمكانيات خا جروجي دسبيك حياة إيروجي إمكانيات جمرة بيشتكي درمان جمردشيني راس أصلا جهنا جرى جمردشيني ناجي ما نتيجة بيروقراطية نبنتوي دولة هنا ناهي أبا درباسي جامع ببي رين جرى زور زحمة رتي لجاردي جي الجور إمكانياتي وينك الجور تشجو أم جهوي دكن امكانيات درفاتن جرى درباسي جماد بين وديكي اندستيما جوان درمان هنا علاوين تندرستي هنا چند جرى جي وك كسايات تختور جهاتن دريا هي بصوره كردستاني را اويا جي ام دريا في ريبورتاج سباسيه همي كسم جو اريكاري دانا ملت روجافاي كردستان ميدا فرمان ريبابريا منظمه روجافا ام جبو هي بصوره كردستاني ام سپاسیا وان دکن جبر دبی شرط و مرچی گرانت ایگو خدیل روجاوا درکت او بون گل کاری کاری به روجاوا کرن دست پیکی کنج مرشاندن او کنی کن همل قمها نوروز دانیه کنی وان سیست کنج مرشاندن دست پیکی او دانین دور يعني أنا هاد بيت كيدجي مرشة كرشاندن برن شاندن أريكاري قالك مركرن جل شاندن يعني أريكاريا وانج آخر كسي بيتربو المنظمة خودي دركتن لروجافا خودي دركتن أم سباسيا واندكن وأم جوان بيجن ساعتا وخوش وحتى نهاجي كي أو أريكاريا مردكن آنها حاضریه وان هنن آریکاریه گل کی مرد کن و هنجی مرد شینن و ام هیوی دکن هر کس ایگو از همبر حسنم هفسروکی رخصنا روجاوا آریکاری پیش خصنی رخصتنک سویل جواکیه سربخویه کاری مش دسپیک دم رواییه آریکاریا خلک پنابره و خلک خزانیه فقیره بلي آية كمين بو آق بانغوازيا ما جهدار كير وخديل ما دركت أو هاي باصورة كردستاني بو هاي باصورة كردستاني بمربو آليكار زيدي جاركي آليكاريا أرزاقا كير آليكاري ببطانيا بمركر آليكاري بأسفنجا كير آليكاري بدرمان بعلاج بتشتي تندرستي كير آليكاري بتختا كير بجهاز تندرستي جبو خستخانة مستشفياتا بر آليكاري كير وش در في واقع شاجي آليكاري بأمبولانسا كر هجمار قل كي برو زيدا بباي مليونة برا أمبولانس وعربيجي شاندن أو عربيجي برادن عربي براد ايجش بو درمانا إيشات شتا جي باجاركي بباجاركي خرانة به وبشتي ويناجي خدي حرمه حر دماغ دريه آليكاريه ودبو نابرا باكور روجافاي كردستاني دي واجي آليكاري ريدكر وخدي دردكتن لروجافا
حتى كوني جما لقامبا نوروز بقرتن سياسة كون أو آليكاري شهيفا صورة كردستاني بو بشتي إيريش سر شنغالي دركات بو آليكار بقامبا نوروز بآليكاري كي برباش ونتني بقامبا نوروز بشنغالي بخورجي آليكاري كر مجي وكري خسنا روجافا دريا مرمى أو آليكاري كاري بو بقيان دا جاي شنغالي نافن دامل بو هيفا صورة كردستاني براستي روجي ججنا قرباني دان هف قيسمال فقير وخزان أو كسب حاجات بخوارن روجا ججني بگوشت كرن تشكي نهندك تشكي پر جرام بخاية أنا في دما تالي دجي پر عربة وتر شاندن برنج بو شكر بو چاي بو حاجات جنابون جل بون جلي هندر بون ترمزي آوي بون أمي بيجن چتشتي هات خوستن گوپال بون أو كرسي استندار بون كسي جنا خوشي نكار بمشي پر بو آليكار وفي روشا داوية دبكو الكوبانيجي خدي دركت پر آليكاري كلزجين مروفاهيش كوبانيجي رشاد وأزباورم آليكاريا وان تجاري نايش بيركرن وأم قلكي جوان ممنونن وأم واسباس دكن أم سركفتني جوا وكاري وان تخوازن وأم بيجن جارك حركس وكي بصورة كردستاني بكيش روج آفاري وخدي المدركة Hevasora Kurdistan schickte eine Delegation aus 5 Personen nach Südkurdistan, um die Lage der Flüchtlinge aus Kobane und Sinjar, also Schengal, vor Ort zu untersuchen. Nach den Untersuchungen entschied Hevasora Kurdistani 5 Flüchtlingscamps in den Städten Slimania, Erbil, Dohuk und Sacho mit Grundnahrungsmittel und Kleidung zu helfen. Im Wert von 150.000 € leistete Hevasora Kurdistani Hilfen dahin. هیواسورا کردستان مال بوی آلیکاری هاتن سه کس نمشان نوره موجود پنج خام ایوانا گرتن یعنی تشتی کن نجی پرس کردن تشتی که لازمون تشتی حجب کن بوره بواتی ما تشتی که مکانو میشته یعنی سوزی گرانو من ندارم مگو تشتی که مکانو نمیکن من اون کری یعنی 3500 کارتون معظمه مکری 250 کارتون جلن سولن گورنه انا اجمع کردن که اینا ونا لپنج کامپان بلاد کن کامپاکی ضبط 1700 کارتون حولی ره 500 کارتون 50 کارتون جل دو که 125 کارتون جل 200 کارتون جی کارن کامپ سلیمانی دو کامپون داره کامپ که هم کام 650 مالتی ده 650 کارتون هم زمانه داره 42 کارتون جی هم جل زمانه داره کارتون کامپ دو دیا ای سلیمانی زمانه ده 25 صحبت داره 50 کارتون جل 6 کارتون جی طورا کردستان دکن وكون بينن أرزاق آنينا ونقجلو برجر آنينا هيفي كما هي أو منظمات ما أفري خراويها حموجي واكن هنك وضعي بنا برا شبر زبويا أمنافي إدارة بيجن إسباسيا هيفا صورة كردستان دكن وإسباسي ورا